دەم باش خوێندەکارین هێژا ئەز مامۆستا حەسەنم ئەمێ ئیرۆ وانەیە سێیەم ji بەشا دوێم پرتووکا زمانی کوردی ڕەفا شەشان ببن وانەیە ئەمە ئیرۆ مژارێکە سەربەستش خۆم دزانن مژارێن سەربەستە ت واتەیە پەیوان یانجی ڕێزما یانجی پرس تنەنە تەنێ مژارێ ئەم شیرۆڤەتکن و ئەم پشترە دخوینن مژارە ئەمەژی ئیرۆ بناوێ بەرخۆدانە لە هەنگانە شخوا ئەجنابێ خویایی و سەر بەرخۆدانیێت ئاخبێ بەرخۆدانە دوو لە هەنگێن شەروانین ئازادیە کو سەری چیایە جوودی مانە ئەو هەردوو لە هەنگ وی چیاییدە دەمەکە درێژ دوی چیایی دەدمینن ji ber ئەرتێشا تورک خۆڤەت شێرن دوێ یانی ئەم بێژین دوێ دەماک و ئەو خۆڤەت شێرن ئارتێشەکە پڕ مەزن نێزی ینی بە هەزاران کەس ئێریشی وان دکن بە هەموو جوورەیەن چەکان چەکێن هەوایی و بەژاهی ئێریشی وان دکن لێ دداویێدا ئەو هەردوو کەس خۆش وێ تەنگیە ڕزگار دکن و پاراستی دگهێژن یەکیتیên xwe û ji ber sedema vêjî ev li henga van herdû qehremanan yan jî bibûrînin berxwedana van herdû qehremanan bûye weke destanekê tê axaftin çima ji ber ku ew du kes bûn hemberî artêşeke pir mezin berxwedan û bidawiyê jî azad vegeriyan nav hevalên xwe niha jî em ê waneya xwe bixwînin em ê waneya xwe bixwînin bêhtir em ê naveroka wê nas bikin û şîrove bikin pirtûkê xwe vekin ser û pela pêncî û heştan pirtûkê xwe vekin ser û pela pêncî û heştan em ê dest bi xwendinê bikin berxwedana li hengan sala 1908 û nehan du egîdên leheng û qehremanên şervanên azadiyê yekîniyên xwe qutbû bûn li navsera çiyayê cûdî li pêşberî bajarê Şirnexê xwe veşart bûn sîxurên dewleta Türk çi bi helîkopteran çi bi agahiyên karkerên Komirê cihê van herdû lehengan dest nîşan kir hêzên dewleta Türk ji Şirnexê basan hezex û silopiyê li gel cerdevanan bi qasî 7000 kes ji her çar aliyan ve biçekên bejahî û hewayî êrişî herdû lehengan kir biçekên bejahî yên weke topên hewan doçka û opsanê her wiha bi hêzên hewayî yên weke Phantom jet û hemû cûreyên helîkopteran li wan reşandin tenê di destê herdû lehengan de Keleşkov, Qernas û narîncokên destan hebûn. Vî şerî heft roj û heft şevan dûm kir piştî kuştina çend leşker û cerdvanan herdû qehremanên şervanên azadiyê ji wê qiyameta leşkerî ya giran xwerizgar kir û parastî gihiştin yekîniyên xwe. Vî şerî weke gelek şerên din qehremanî û lehengiyên şervanên azadiya Kurdistanê di nava rûpelên dîrokê de mîna destanên lehengan dan nivîsîn. Ji wê rojê û pê de tirs û xurûşa şervanên azadiyê ket nava leşker û cerdevanan hinekan digot cinin hinekan jî digot em nizanin çi ne pêwîst e hemû nivîskar çîrokbêj û hunermend li ser lehengî û qehremaniya kesên weke van helbest destan û romanan binivîsin vê awayî xwendekarên hêjam dighêjin dawiya xwendina waneya xwe ji xwe me dît çawa yanî bêhtir nivîskar li ser çi diaxive li ser ew têkiliya şer navbera wan herdû lehengan û ew artêşa herî mezin a ku bi ser wan de hatibûn yanî weke hevlûkirinekê di navbera herdû aliyan çê dike çawa du kesan biçekên em bêjin pir sivik artêşek zora artêşekê birin ya jî li hemberî artêşeke ku gihiştin 7000 leşker bi ser ketin û heta em bêjin yanî di ew artêşî ew leşker xwedî çekên pir giran bûn lê daxuya kirin ku lehengî berxwedaniya van lehengan û qehremaniya wan
لهمبری وان همو چکان و همو لشکرین وی ارتشی بسر کتن چماش برکو باوریک وان هی کو او لسر ریا آزادی ادمشن و دوی کو آزادی اخوا بدست بخن يعني دما ام بيجن كسك جبو ما فكي رواج بو ما فكي روا شردك هرچ قاس او كس يعني ام بيجن او استا تشيكين برجران الجوي تنبجي او كس ويبسر بكفاش بركو البشت ما فكي درت كفا يعني ام بيجن بدا خوازا ما فكي درت كفا ويشاري يعني بهتري خوشي نويسكار چه مرد دخويا كرن او شري وان هردو لهن كان وي ارتشي باوايكي ويجيي جمر ديار دكه وش خود داويت بيجي يعني بيويستاكو همو نويسكار جيل سروان هردو لهن بنفيسن شخوا قالك لنفيس وكا هلبست وكا دستان وكا رومان هروها وكا تشيروكجي لسر لهنجيا شروان آزادي هاتنا نفيساندن وكا اركا كيمالي جوارجي هم تكارن وكا ليكولين لسر نفيسا كي جوان نفيسان ليكولين بكن وكا مجاركا سربست هنجي دلينوسا خدا بنفيسن شخوا ما قو وانيا مدى خالين وكا واتين بيواجي برسيانجي ريزمان تنايا جبر بيكي بيوايم ديجهيجن داويا وانا يا خوا سباس جبوتا ما شكرني بين ديكيفو خوشيده